गाइज आप गद्दे की हो, ये किस्मतों को खेल हो। तो ले गाइज ये मेरा काका को आप गद्दे के भन्न चाहन्छ काका कि दर्शक जाने 6 महीना हो क्या ना इज्जती रोगी मैं ना बुआती रो बीच होगी मैं अब नहीं नहीं तो कोई छैन मेरो दीन दयालु नहीं नहीं ना भगवान ना देव विदार नहीं ना नहीं मान्छे जयगा म कोई त ना सबैसित हात जोड्ला रे मलाई मुक्ति मिल जाओ म यहाँबाट गोदावरी प्रस्थान हो जाऊँ इन भनेका कहाँबाट दिल का कोई सहायता मिल्ला जो तोलाइन तिन इन भनेका दिल का साचा अब मान्छे हो। जिन्दगी भर दोसरा की सेवा गरे मैले गरेर अब तम मेरो सेवा गर भन्न जो तोलाइन नहीं नहीं नैनले नभनेलाई मुखले नभनेलाई गाइज तम आफै विचार गरेपछि लो इन भनेका समाज सेवी भन तम गरीब उनका मसीहा भन तम अरे मैलाई इनले कति वर्ष सहयोग गर्यो गाइज दिल्लीमा उही बेला उही जमानामा जय बेला डाटा लिइसकन्छ यहाँको दिल्लीको उही बेला चला जय बेला मान्छे कहाँ केही नै थियो उही बेला इन कहाँ चला कसा कसा फोन थियो कसा कसा के थियो गाइज ल गाइज यति भन्न चाहन यी मेरा कान्छा बाबा खान इन अंकल हैन ल यिनीहरू हाँ थोड़ा ये हेर्पछि लो यिनलाई आशीर्वाद मतलब स्वरूप मतलब यिनलाई दुआ जुलै हुन्छ हैन सकिने जस्तो दिलै मोहन भट्टराईले व्हील चेयर लिएर दियो मलाई गाउँ बता त सेवा